I ovdje. Ovdje već morate. Stanite mislite. Ne morate. Ponekad. Samo ponekad morate. Vidjet ćete kada morate. Puf. Ajde sam nešto da obišem. Ali jedan to nije koristio. Ne mogu da se skinem sa svakog. Tek su prošle 3 minuta. Imat ćemo još vremena. Zato što života ne može tako dugo. Da izdrži. Jezus. Joj, ovo je bilo opako. Dođite kod tatice. Dođite kod tatice. Vidite ovo. Ali ne moramo ništa radimo. 3 odjednom. Super brzina. Buš. Potrafiš samo jedan. To ti najveće nagrade. Yes. Mislio sam nije. Pardon. Kako si sad? Nažalost moram da te ubijem. Kako si sladak. 4 odjednom. Opet sam samo jedan. Ovo je profitčki majster. Samo sam jedan potvrdio. Jao. A to mislim da ide. Ako se udiriš, to sve više ide. Znači ti će sve više loptica dobiš bonus. Što više ostaneš, a da te ne udare, onda dobiješ više loptice bonusa da potrčiš samo za ih. Tup, 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 tup. Sad će uskoro da ide tempo, što najviše volim, ovo ne moraš ništa. Evo se 2. Jej, kad će 3 da čekam. Kad bude tempo. Ne. 3 već. Ok, da to baš je dobro radim. Yes. Jesus, ne. Tempo! Tek sam sad 6 minuta. Pardon što gledam, ali se brinem da ne možemo nekom tako da se treba. Ovo je prva tek epizoda. Da igrat ću još na kanalu Dan Creation. Evo kad se vratim sveta, samo 6 minuta neće biti i onda ću reći na zvonkom mjesto. Vidjet ćete mi sljedeći put. Gdje sam Dan Creation zbanijem. Imate me već u Pavle Pavla. Sa sredijom. I sad znam da temperam. Sljedeći put ako prije snimam svojom togu. Onda ćemo snimiti. Ej, više bre, kako nikad ne mogu da uklopim. Jesus, upašim. Sad je prije ostala jedna. Nešto. Ali mene da vidim. Ja ne mogu da se skidam sa spotke. Jej. Pum, pum, pum. Dobio sam bonus. Fort! Šta? Sada. Viš. Nešto sam lošio nego što sam bio. Points! Mega points! Halo i zdravo! Prolazim, pardon, nije mi žao.
Nije mi žao. I neću to da počistim. Diamond! I nemojte im to da probate izreći. I mislim da ćemo više potrašiti. Da ste vredniji. Oh. Morao sam. I bedio bi me. Nije mi žao, neću ovo da počistim. Ovo je moje. Ne znam što ovdje radim. Give me first. Oh, Jesus. Yes! Stop! Bye bye. Ovo je bilo napeto. Našao si? Šta punjaš? To je bio moj tata. Da znate, i izgubili smo bili punjak. Baba! Počistite moje loptice. Molim vas. Staklo nije bitno, nego sam ja bitan. Evo, hrtljivi. Wow, Jesus. Uvijek treba ovo da pokutim. Prije kasnije. Ne. Ovo loptice je otišlo koliko put. Ok, ovo je baš zanimljivo. Bum, 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 bum. Da, ja najviše volim to sporo vrijeme. Tako je tako Jesus, diamond! Jesus, fuzzes. Jesus, peas, diamond. Ha, ha. Ha, 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 ha. Jesus, ne znam kako laser može da mene uništi. Jesus, pieces, diamond, aces, inner reasons. What the hell? Jesus, pieces, diamond, reasons, inner rita, chakamizos. Oh, Jesus, ja sam kastelan torovao. U komadiće! Fuck it. Diamond! Je bilo napet. 4. level konačno. Evo. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Pardon! Ove tri kraka nisu dorasla mojoj ucačljivosti. Ok, gotov level, hajdem se nije. Baš sam bio do 5. O ne. Jesus. Oh, fuck it. Ovo već nikad nisam uspio. Jako je nemoguće. Već napredujem. Bye bye. Sokola 1! Već napredujem. Ne rekao. Samo. I potrošio mi baš malo. Evo, jako. O ne. Najgori deo da uvijek umrim skoro. Tu sam bio umrao. Jesus, pieces, diamond freezes, Racha cara breezes, in a share, in a reasons, in a rider, television.
Evo ga, konačno. 5. level. Ovo će biti jako. Onda. Bum. Okej, ovo je već zanimljivo. Ne! Evo ga! Prešao sam ovaj deo. Nikad nisam bio ovdje. Možda jesam, da jesam. Ovo je bilo jako teško. Mother of God. Jesus. Haj. Barem nije crveno. Motherfucker. Završio i ovo. Ja sam trenutno najbolja osoba na svijetu. Bum. Neću sad povijeti. Da mi diskretno da kažem, stavim se. Vi niste deca pogodila ovo gleda. Uspjeću. Ladno, čak ću uspjeti. Oh my freaking god. Ne, Jesus. Šesti levelu stižem. Nešto teško. Mother. Oh god. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh Jesus! Jesus! Ovo je jako ozbiljno. Molim vas, za ovo nemojte da se šalite. Uspjeću i ovo. Ja sam majka. Kako? Mnogo je teško. Ne. Ok, ovo je najbolja igrica na svijetu. I to 6. level. Ok, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se. Vidimo se opet. Kako se ovo gasi? Da, tu.